Aner malake nyam kana dialo content barwanya lingwa same kanwar online TV channel. Neri yendial ke ta dan en layen rwanya linga jagwa same. Jo bana lingwa same bana rwache ke kuikume SPLIO interim chairman Honorable Stephen Parkour. Anda manduni chang kwas nyamale yanong rwanya same. Talwaj wekaya. An wale shankaro kapay badak ron kina dangro widi jan dangro widi diech chiloy dantes ko chana shang me chana jale chup bana mandan lehro ro gwas me bana jaling ka kume SPLIO bikon mandan to kampar kol kana Dr. Ek Machar bana jaling ka jan la ramane kenyam chana mandana chi tok chana jangach anu ngum chora lat SPLIO interim chairman Parkour jen chachubre wike juba chaja lor ne katin kon tin tekel kaja te kwanya gwase dan mi baja kula kwanya la interim chairman no bana mandan en lot kon kwadan banjelin kel Honorable Stephen Parkour jen interim chairman mecha kwany kagwa Dr. Ek Machar ka konin tin paiwe chalaro jen chejien chawak diwe chawak ka Kenya ki Nairobi jen gwasdana chawoten Honorable Stephen Parkour jen chajalor Ramadan la kwere rawde interim deputy chairman kwere gurije chalo Honorable lo suba lo duro Chanya Olwar Secretary General Honorable Agog Makur Kenene kokien tila party members kela niti teka kume SPLIO mandana ruaja ko en Honorable Parkour jen Ramadan en cha kwany ka gwa Dr. Ek Machar sianga jeno te ka tengwan charian lahat gwasame wa en Honorable Parkour ka jowe dana chikonen jen tai shalet keje nika me baje kula kwany ala interim chairman ka gwa Dr. Ek Machar chaja gwany kume SPLIO ngo jen she kume SPLIO chaja betray ki chaja yar wajen jagroda ko baje kwanyone ala interim chairman ko kwiko gwe jeno baje go netin konde ka kume SPLIO Mugiken en move many mishaladne jen dane shalat vice president tabande ngai gwase dane Ek Machar Dr. Ek Machar chaja jo kejere wiki juba ke jen 2016 ronkin dangre rol bakele dan me chikor me jato ko juba so plan mo shalat ene jen ko tabande ngai ko kwer ko le jekaje antam mishal nyogo to ke cha Dr. Ek Machar chaja yen no chagu jenu en mandane shalat Guada many a Parkour a wajen chemishet ke medan chito ko gwade dan chejenyot jen chagu jenu she kume Dr. Ek Machar chejeyar so jen menen yenen tama roina ka kwide jogo jenu jin she kume SPLIO cheje betray ko ci Parkour ci onong na riet kirmi yadit ko be kirmi yadit be je support of course ci Parkour ci ala no tele kume kirmi yadit mu ko support ngoda ta chuk naka gor na kume Dr. Ek Machar mala kwere SPLIO ci kon gwati ngwan chana kenen no kamde kenen atenelo yet Ramadan ala deputy chairman ka kume Dr. Ek Machar kono medane kan Dr. Ek Machar me kanane yen ramedan ete la kwere rode enatnelo yet chuman tama ko jaram dana tarar enam lat ka pade dun kuma SPLIO jaram danen tegalwang ko be lade alat ke ki be lar no cherija jenta dandeten kerete konte jiken ko exchange kamneken gwade dane ba Parkour kul kwangeje ala interim chairman enete konde shiko dol ka Pam Africa Hotel che Parkour jogo nonena tera dol mo gorko no ba dol
tela dol mbadol ati Dr. Riek Machar jor ka tela dol mbadol kan wargana dial tela tanga kan ga kontany nyu Nathaniel yene wonene jane jaram danen bi pad run through him mitem lat ka baja kontany men me cha roje lade cha je reject a parkol chu parkol jogono jin point chi tiai ke chi jen ko na ram chi jere wi ke juba a parkol ram mo ne chala ngor la party members chala ngor la kwar je a parkol tala par me de oran outside South Sudan ka bran la no e kwar aspela yo cha nyo jong ben go mi jin rami mo la tok chung kel ke kuma aspela yo de ji yen ci den wut rar ajeno jin ti ka plan dien ke te deal mishala dien kirmi yadit jin parkol ajen mi mo kulungut ke jirar en rami mo mi chung kel ke Dr. Riek Machar ba je dil yen ko janda na gorke mi jiram tarar ci jirami mo la party esfilayo ko ne te kondi bumno ken ko kuma esfilayo ci ko dien bar ci Nathaniel yet ca jo mo ca jalat ka kore cha jegano cha gorno bete dol me badol then try to dismiss kan ne dial kono to kore jaga dismiss totally ka kume SPLIO kan dol kan dol the next following day cha dol mo cha dol cha ku kwany kashi en gwad mo cha warga tungorore di ka cha jatan Nathaniel yet so right now mi kon parkol lede ko jan charge lure of course charge lure a quarter one long quarter content ray which kajuba ko jan chajian na mani milla road ka kujamo enobi par kol belongo tray kwarka right now right corner wa shi dunen as pela yotin kon to door awal long da kana bondan tekel kuna la dwala no shenga dan en with Dr. Riek Machar we barar ke wajelun chit kemen lat par ko no e jane te kwarga kui Dr. Riek Machar e ko represent gwa Dr. Riek Machar so mo Dr. Riek Machar wajelun ibe ko mo bejeto mucha move mucha guli no chaje lok anyok par ko jen tele jedech mede kula ron me de so ko kuje mo tega power ke te ka long no tele je long mutega je anjo len kona me tanda ne ci parkol ci luñ joko je re wicc ke jubba ka jena ka Nairobi ko jen wacco jall wi mi die je te ka to wan chanling ka gwade dana show jala do jen ci tiay jala do jen ci roda baroda ka kum kirm yadi ko me te ka jubba nyen tiaje ka pin kir so tin yalla leda ka ko police ne kirm yadi ke janlo kirm yadi ko bete so no mo bene jene dane la roda en tamache lu njokka juba mu right corner jon ko kon jome ko kon linga jamane the SPLA-IO interim chairman Honorable Stephen Parkol has arrived in Juba capital. He was warmly received by the SPLA-IO interim deputy chairman Honorable Losuba Loduro Wango, Secretary General Honorable Agog Makurkur, and other party members. We all know that Parkol was accused by some section of SPLA-IO supporters of betraying Dr. Riek Machar after announcing himself as the new interim chairman of the SPLA-IO when Machar was placed under house arrest. This is what they said and what they wrote. Jawolin kono ko hasame ta danen chikume SPLA-IO chawre alekaje chicken Parkol chicken no no kwar ramdan la kwar Dr. Riek Machar ka ramdan tara la kwar tame Nathaniel yet ko jaram tan la deputy kan Parkol kan naga dana nak nuari tin chunkel ke Dr. Machar kan muraika ka tel mi chamalar ni ka kwa sedan ci Parkol ci rajako dong tilere kan dial ke nyin kirma yadit no chelene tin kontin dong de na de tek telmi telne kana kirmen condemn ka tin jek kon leda gwan boko na tin kam ititit kana kam lat ka diala tona so jo me jen jo ran yen ling and go cha Nathaniel yet cha jalur
Deputy Chairman la Kwarode Honorable Losuba Loduro Wango, kan Ramkel Michel ke General Honor Agog Makur, Secretary General and kan dangroti ke other members tete ka kume interim chairman man Raika Parkol re wiki Juba ajan Jodan and Goren go de kon nyakel ko bi lari to go bi kula lingi me jiram jidit shuja projen ojin bi Nuer Online TV channel bi je subscribe ko bi notification bell bi je twain ko mi cha do lari be choma la chuba ke je ana ban nyawo je kalerten content we ka ben bi atakamal